سؤال من حاضرن قلاقه و حاضرن بری مسیح دوی سر عرضه صورتی مسیح چه بری تجسد بری دوی عرضه ده مجد دوبی ده حضوری خدا دوبی ده رحمت خدا دوبی لینو سؤال میجی خونه چیش که بخورین می چه میجه نه پور بری مسیح تجسد ببه دوی سر عرضه الکبی چه بی چه دکر گتنو که مسیح قبیل نوکه پر کان قبیل نوکن پر کان انجیل محرفه خلاص فلانی مرگو محرفه خلاص اوه مقدمه گی چه دکم هوا هفته سیه انا هاتم انجیل نچه رو کنو انجیل حیات انجیل الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة نه بس چه رو کن یا اختبارن چی چکن یالا ملانا کی پوره بدنه ما بسکنه علم سرده که یالا قصیصه این موسیقى ملالیخ معنی راتم پوری بدنه تا بسکنینم صحیح چوره آیات 1 حتی 6 دبه پر روح ضلال هاید نوف عالم دبه دغه وين هار من يزونبن هذه هي الطريقة التي تعرفون به كون الروح من عند الله فعلا إذا كان ذاك الروح يعترف بأن يسوع المسيح قد جاء إلى الأرض في الجسد فهو من عند الله دغه هر روح قبيل بك انه مسيح عزمين دوكا سر عرضه چت الروح واره دغه من شور خود دغه من انجيل زوني دغه يسوع المسيح زوني دغه من يسوع نذكر يسوع معنی چه ارتخ محصنم روح ضد المسيح ببيچه سلطان دوما وتوتا اكونم هبري انجيل هوت قوات وسلطان دوما وازينو كو ديسو جوارو شخورو ببينم چت القوات دوتا معنی استخدام كي بس اهوتم أرعتم القشكي مذكابة يعني تخيل كياك نوف شعبي قشكي تاو نوف موليتا ذكابة تيجي خور ورنيشت إيه كيجون علاقة نزي كده ويشته إنجيل مسيحوت برما علاقة ما حفتيشيني صار علاقة إنسان بوفك شعبي تال بوفكي تال هوت ويا علاقة بفتريني هوت حياتي ما خوش بكي هوت شفاء بماتي هوت ما تحرير كي هوت ويشته دغه أشور خدا ببم واقعي كده جايك مثلا مريم داود كي بي بفكر داود كي خرب داود كي خرب به چه بدونه مسيح تدخل کرد واقعي و داود كي گوری لنا گور ابو حياتي تجربه ماشي ياكي دن شي 7 سالي بي بربركي به هر مقابله بيرو تشيكا مرحبا اهلين تشو ينونكا زرعته خير ينونكا بيسي 7 سال الفداريما عليكي ساكني ما خيرو خب ما بكي متيفا دي تشوفي معناها تشبه یکی دن راه دو ام بینسه هم خرجقی خوب فهمان جرو پونترون کی بکرم فهمان تعزیه نه مسیح حد حیاتی و مرگی برو گو چی بیا بیسه 7 سال البرم چه 8 سال گورابه گو هلنگی خوب پیداشین دابده چی بیلو گوله هلا روب دستان هاگر برو گو هرابه چه بدونه روبی گوله تخطيط السار نشتي ارتخ كرمه بيد بنتادو على روكه ولا ميرك روكر احمل فراشك وامشي يسوع المسيح كات حياته تا اي واقعيتها بقاوري ويش هلاليت تيدو انجيل كات حياته ملاتي كرد اي بقاوري قصو كتاب هوتن ده تاريخ دو ده ديروك دو قصو الشخصيات هوتن كاتن حياته ملاتي كرد دمروندن هرو ومديما ايمونه ما بيسوع المسيح كات حياته ما ويش هلاله ام تدو وفقرا بينه ام تدو ونخوشي ام تدو وتنابينه ام تدو اي بقاوري دوغه ام ايمان كن دوغه ام ببن تشتي كاف نگرك بس ما وکی باره تا انجیل قبیل نکرد تا شورای خدا قبیل نکرد از که چوکم و ایشته نزارن ما تشتک چوچک یازمیش کرد هوا ترجمه منم انجیل ما تدو هوا سر حیاته محریک يسوع قدوفيها 28 فتقدم يسوع وكلمهم بوشم كلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض اذهبوا إذن زنه دغه السلطانه يسوع ببم دغه اشوره گنده ببم و شوره گنده هندر مدوبه دبه لتسكن كلمة الله بغنى في حياتكم زنه ملوب زنگين بين شوره خده يسوع گوچه انا معكم كل الايام الى انقضاء الزمان باشه زنه مانوكي چكرها انا اسكن فيكم واكون معكم كل الايام المسيح ساكن فيك المسيح ده هندر تادايه ارتخ معجزه بكي جون ركيد خوزه زونه ارتخ المينوكم معنی معجزه اصلا معجزه ده به جزاك لانه مسیح کدو بچو دستی خودگان درون چه دبی شوره خوده حیاته تا دو وده تکدو چی دهن ماکه پر دهن ماکه تزونه تهندک دهن که بس تدهن کر و شورو موله تا دو بغیره و حیاته تا بغیره انجیل وزونی خیره انجیل شوره خوده منو تا دو وده و سلطانه انجیل هین فعاله بس اسکه ایمان کم مسیح هین بمرای مسیح بس چه ساکنیه بشرک قبیل که انسان قبیل که خوکم بروک ما اوان عمان عهد القدیمه ام عهد جدید المسیح بمارگو اسکه باربم انجیل ام نوخینن انجیل ام فانوکن انجیل ام سانوکن علاقتنا مجدی خوده و حضوری خوده و نعمتی خوده ام که چوب ببینم دغه روتین ده حیات ما دو